Masih ada orang tak percaya. You buat apa ayah? Tengah fikir. Ada orang komen, ada orang PM. Ish, you sekarang ni mesti adjust mileage punya lah. Mesti adjust mileage punya. Mesti adjust mileage punya. Kawan, dekat JB Autoworks sini, saya boleh confirm anda 80% ke atas punya kereta semua ada full service record. Lagi satu, JB Autoworks tak kacau mileage, tak adjust mileage. Sebab kami mesti mau customer beli kereta yang original. Okay? Macam mana dia datang, macam mana kami jual juga. Kami cuma ada adjust sikit barang sahaja. Adjust dia punya chart loh, adjust body kit loh, adjust dia punya player. Player tu you tahu tak? Radio system. Okay? So macam kereta punya chart yang tak cantik, mungkin ada cala-cala sikit, mungkin ada sikit-sikit stone chip. Okay? So kami buat cantik-cantik lah macam ni. Tengok, kilat-kilat punya. You datang sini tengok tak suka meh, mesti puas hati punya mah. Okay, lagi satu contoh macam kereta yang ni tahun 2014 punya Honda Jazz. Kejap ada ambulance. Okay, dah lalu lah. Okay, so macam ini Honda Jazz tahun 2014. Mileage dia baru 50 lebih. Lagi ada full service record. Masih ada orang tak percaya. Kereta tahun 2014, mileage 50 lebih, mesti adjust punya lah. Masih ada orang tak percaya. Kawan-kawan, ini kereta ada full service record. Maksudnya ada record untuk mileage dia. Okay? So, bagi aku lah, kalau you orang tak percaya, paling senang punya, datang sini dulu. Tengok, kita punya kedai depan Farina Family. Sini juga depan Kamda. Okay, sangat senang. You walk in kedai, you cari mana-mana satu salesman. Cari saya pun boleh. Tak ada masalah punya. Jangan malu-malu. Datang sini, tengok condition kereta dulu, check dulu. You nak screw, you screw. Janji you beli. Okay, you screw, tak ada masalah. Ini yang selalu orang suka punya kan, screw. Okay, tak ada masalah. Kalau you betul-betul ada hati nak beli kereta, boleh je. Ataupun siap bawa foreman datang sini check kereta. Ada kena accident ke tak? Ada kena banjir ke tak? Ini very simple punya barang. Datang sini dulu baru kita bincang. So itu sahaja kawan-kawan. Kita jumpa next video. Masih ada orang tak percaya.